Samahan no nahanap. It's gonna do me right. Gonna turn my brain off and work for me tonight. I'm feeling good, just the way I should. Chips in hand, got me pushing. So when you ask me what I've got to say, oh, I'm so self-assured. I've only got one thing. Come on, relax and have some chips with me. Your team is banning. Please ban a hero. The enemy is picking. Demi kemuliaan. Your team is picking. Pohon terkokoh juga lahir dari benih yang kecil. Nah, yes. Atas kehendak The langit, enemy is picking. namaku akan dipuja selamanya. Sniper siap. Siapa targetku? TikTok. Apakah kamu ingin berteman dengan Your Nana? team is picking. Tujuh hitam, biar aku bantu. Siapa selanjutnya? The enemy is picking. Seperti badai salju, kami terus melangkah maju. Darahmu membara sampai aku mati. Ada di rotnya. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Apa kena dia? Apa sebut di rot itu? Zilong nangon son. Zilong nangon son. Milik Nana. Yes, oh. Benet luôn chị. Ấy, Welcome to Mobile Legends! Request 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Understood. All troops deployed!
aing bikin. An enemy has been slain. Ally has been slain. Tapi dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak nenek moyang kita. Have slain an enemy. Gather up the portal. Daun hijau boleh menguning, tetapi tidak akan pernah hilang. An ally has slain the turtle. Ready. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Bersama dengan kami. Alert control. Has been slain. You have slain an enemy. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kenal. Waktu mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari Ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Chúng ta phải chọn nó phải nhớ. Cái này free đâu. Has been slain. An ally has slain the turtle. Double kill. Đây. Launch attack. Your team destroyed a turret. Kéo. Xong đâu rồi. Your team destroyed a turret. Killing spree. Selama ribuan tahun, aku selalu Agus aja kemana? marah. Tadi kemana? Mana? Tapi mana? Mega kill.
slain. Meli mundur, Meli mundur. Ayo kita, saya mundur. Ally has been slain. Jebak ya. Main. Request backup. Understood. Jebak ya. Masih main. Mau apa nanti main ya? Ult is ready. Solo kill. Easy, Pak Yang. Kartunya Ada Nana di belakang. Cak. Slaying the turtle. Your team destroyed a turret. Solo kill. Oh, nah. Oke. Ult is not ready. Daun hijau boleh mengemudi, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Lap Your nah. team destroyed the turret. Spree. That was amazing. Kembali ke tanah. Baru yang balik tinggi. Barang aja guys, main guys, pang tuh gitu. Hijau. Dalam kematian, Instant kill. akan lahir Kena bocor. Lot, Request backup. Ult is not ready. mundur aja guys. Dadah, depan aja. habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak mereka pada kita. Double kill. Benar ini cowok tuh, ini cowok tuh. Ini cowok. Your team destroyed Bayang the nih. turret. Cowok ya lo. Request backup. Ult is not ready. Kematian, aku akan lahir kembali. Enemy. Slain. Unbending. Ngecat jar.
And there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing, your chips are really make me sing. Come on, relax, have some chips with me. Chill out, lay back, and might we've got time to take it easy. You always tell me to speed up, but slow down. I be kicking my feet up and just in hand. Your team is banning. Aku sebetulnya. Go. Please ban a hero. Iya ngeband. Ini band. Your team is picking. Up. Chém rồi. Soalnya gue bilang gitu, aku ngeband. Pohon terkokoh The enemy lahir dari benih yang kecil. Akulah sang pengendali petir kuno. Pembunuh semua dewa jahat dari kilatan cahaya. Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran yang didambakan dunia. Jadi, siapa selanjutnya? The enemy is picking. Sihir adalah hidupku. Aku terlahir Your dengan team is bakat. picking. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Karena biang loh. Ninjutsu adalah senjata terkuat. The enemy is picking. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Main push kan. Black game ini. Edit room, Farid mid. Edit. Saya tungguin na Ci, join na XP sana ko na. To Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All right! Bersama pasti menang! Okay!
First blood. Solo kill. Wow, ini edit kok. Oh, nih mati. Slain an enemy. Ini mati asik tuh. Oh, mati ya. Lawan sedang level 4. Ini pakai lo dia. Kayak gitu. An enemy has been slain. Ally has been slain. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak nekat wajah kita. Tinggal cara ya. Iya, dua rame. The turtle. Nggak bicara dia yang di atas. Siapa tuh edit? Has been slain. Battle stop. An ally has slain the turtle. Banget tempe. Kacau kan dia. Ada sombong biasanya Slain an enemy. Nó nạt lên. benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. Bak merah. Udah nanti. Jauh boleh berbunyi. Mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dariku. Paman. Dari mana kemana Monster kill. Lawan lawan. Request launch attack. Vamos dong. Killing spree. Double kill. Komplok listrik. Sampai ada dua
pedang kematian. Aku akan lahir kembali. Your team destroyed the turret. An ally has slain the turtle. Launch attack. Solo kill. Killing spree. Enemy has been slain. Push lu. Tower tuh. Mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dariku. Your team destroyed the turret. Kok bayangan? Slain. Shut down. Your team destroyed the turret. You destroyed the turret. Hijau boleh berbunyi, tetapi kebijaksanaan tidak ada. Tenang lu. Tawaran. Our turret has been destroyed. Awas Lord deh. Request backup. Erit tuh. Erit ya. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad pajak kita. Nah, langsung hit Semuanya sangat berharga. Goto. Has been slain. Double kill. Slain an enemy. Lu Hanabi. Sakit tuh hari. Oh, jadi. Look. Slain. Mundur lu. Rampage. Your team destroyed the turret.
nafsu amat bang ini. Semua nyawa sangat berharga. Main. Manawat lah, dan lu manawat lah. Wah, sawah. Tato tuh. Ally has been slain. Enemy double Nah, kill. sih, makan sih kita. Nah, ini. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Bertumbuhlah bersama dengan angin. Wah. Launch attack. Slain. Destroy the turret. Mega kill. Slain. Mojok ke pesum lah ya. Victory. Bintang 12. Iya. Jangan gini nih. Klik tiga satu. And there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see for the moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing. Really make me sing. Come on, relax and have. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. We've got time to take it easy. Your team is banning. Please ban a hero. The enemy is Gue lirik trong band nữa.
Your team is Samudra mematuhi kehendakku. tadi. Aing. Iya. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Siapa selanjutnya? The enemy is picking. Selamat datang di Land of Dawn. Beh. Aku pakai tapi sih nggak tengah bro. Tujang hitam, biar aku bantu. Awan bisa berubah arah, tapi The hati enemy is ini picking. nggak akan ikut goyah. Tadi pas 6 menit. Pasien yang mati adalah pasien yang baik. Darahku membara sampai aku mati. Otot tawa, tulang besi. Bener, em kesalahan. Aing kene apa dan? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Bersama pasti menang! Battle spell in cooldown. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Otot tawa, Ally has been slain. tulang An enemy has been slain. Wes rak. Double kill. Oh, kita ada guys. Ini. Nó bật cái bên lũ đi. Đừng kém này. aku adalah seorang legenda. Rak dua, cara ngambil ini. Legenda tidak pernah menyerah. Request backup.
level 4. Ally has slain the turtle. Slain. That was amazing! Otot awan, tulang besi. An enemy has been slain. Mas, aku mau loncat mas. Solo kill! Killing spree. Awas, awas, awas. Tiba nih dulu. Aku adalah seorang legenda. Slain. Ult is not ready. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Unstoppable. Shut down. Mega kill. Awas dari belakang. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Menyerah. An ally has slain the turtle. Ally has been slain. Our turret is under attack. Tell it all. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Request backup. Aku adalah Your seorang team legenda. destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Keluar nih. Kembali.
Kau senang deh. Tahu nggak? Itu situ. Request team destroyed a turret. Missing hit. Our turret is under attack. An ally has slain the turtle. Killing spree. Team destroyed a turret. You have been slain. Mau push ya? Otot kawan, tulang besi. Request backup. Double kill. Triple kill. Jangan ada trik lo. Yo MVP itu. Otot kau, tulang bersih. Nah, jadi dari itu gitu lah. Skill sih. Wah, hero random kan nanti itu tol sih.
No one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the chips to really make me sing. Come on, relax. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. We've got time to take it easy. You always tell me to speed up, but slow down. Your team is banning. Ah, mana ni? Dia lagi. Mana bagainya? Please ban a hero. The enemy is picking. Nggak udah biar kita tukar gitu. Rantai ini tidak hanya Your team is mengikat picking. demi kemuliaan. Jadi, siapa selanjutnya? The enemy is picking. Hỏi chứ, cái nó bẹn nó thế nào? Otot awak. Pulang Is kuasai. Ujah hitam biar aku bantu. Dewi keabadian akan the membeli. enemy is picking. Ini saatnya menguasai lapangan. Akulah cahaya rembulan yang Your menembus team is kegelapan. picking. Seorang pria dengan sebilah tombak adalah sebuah benteng. Wih, itu masuk ini. Kan liuman skin gratis. Oh, you said bro, itu. Yang kayaknya apa namanya nyantap ngadoan dulu. Kadang ngekoh-kohin tuh, Bro.
Bok ini kalah level awak gak pemain. Baik. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Gerakan semua kekuatan. Masih bak siapa kena aja. Gather and ambush. Wih. Iya nggak sih yang tadi keluar kan? First blood. Double kill. Well played. Well played. Kita adalah tameng masyarakat. Ini sih mati. Keyakinan kita Great play. kegelapan. Flame. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Palu ini adalah peninggalan dari kesatria yang hebat. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang kesatria. Ally has been slain. Another on the portal. Tidak, tidak. Understood. Ally has been slain. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Satria sejati tidak takut mati. An enemy has been slain. Bersama-sama kita adalah Light Force. Kita akan berjuang sampai mati. Slain. Epic outplayed. Bahkan kematian tidak dapat menghapus tekad kita. Di balik kejayaan kita, ada pahlawan pemberani yang berkorban dan bertumpah darah. Untuk siapapun. Enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Terus lagi mau keluar. Tadi lu kayak mana? Aku berdiri untuk kerajaan.
turret. Maju, Ally has bunyikan been trompet slain. kemenangan. Sabar Gus. Harapan dapat menjadi beban. Hai. Initiate retreat. Ally has been slain. Chứ đáng bị lút lắm. Nó war, itu kan tower kan. Been destroyed. Apa gunanya menang jika harus menyaksikan korban berjatuhan? Ngamon charger. Jangan gentar, panglimamu sudah tiba. Cahaya hatinya akan menerangi kegelapan terdekat. Your team destroyed the turret. An enemy has been slain. Jelek dia. Grill lah no. Aku akan memimpin Lights Order dengan penuh kehormatan. Tahu tuh mau trip kena trip. Sabar. The enemy has slain the turtle. Slain. Bakat coba dia sih. Cahaya hatiku akan menerangi kegelapan terkelam. Pria sejati tidak pernah bersembunyi di balik. Surkan kegelapan. Iya. Bruno, kamu mati Bruno. Mega kill. Gatot kan. Under attack. Hei. Kena tower dia Palu semati. ini adalah peninggalan dari kesatria yang hebat. Di balik kejayaan kita, ada pahlawan pemberani yang berkorban dan bertumpah darah. Nomornya menyangka. Kesatria sejati You destroy the turret. Your team destroyed the turret. Ini Bruno, Bruno. Bentar ini udah silong. Launch attack. apa gunanya menang jika harus menyaksikan korban berjatuh? Uswangan sakit. Keyakinan kita menerangi setiap kegelapan. Solo kill. Unstoppable. Launch attack.
Iya. Battle spell lawan sedang di sini. Mundur. Maju, bunyikan trompet kemenangan. Aku berdiri, Raja. Team destroyed. Down. Wiped out. Aku akan memimpin Lights Order dengan penuh kehormatan. Kematian tidak dapat menghapus tekad kita. Melindungi tanah air kita dengan tugas seorang saja. Ally has launch attack. Your team destroyed a turret. Kita adalah tameng masyarakat. Panglima sudah tiba. Hancurkan kegelapan. Slain Thor. Ini masih Bersama-sama kita adalah Lights Order. Kita akan berjuang sampai mati. hanya kena langsung ya dia.
kaisar. Kayak begini warna ya banyak. Bulat. Our turret is under attack. You have slain an enemy. Thank you. Launch attack. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang hero. Sultan kegelapan. An enemy has been slain. Ally has been slain. Slayer. Spree. Cầm cái lì bơi ăn đồ bà như này bạn, nhưng mà lưu đốc sakit aja nih. Cahaya hatiku akan menerangi kegelapan terkelam. Sultan kegelapan. Turret has been destroyed. Harapan dapat menjadi beban. Enemy dominated. Ini anak. Ini adalah Sultan kegelapan. Wah penuh.